Yitwa Alexei Anatolyevic Navalny, ni Umurusiya wavutse ku itariki ya 4 z'ukwa gatandatu 1976, avukira mu mujyi wa Moscow. Ku mugaragaro akaba atarahwemye kunenga ubutegetsi bwa Putin yahoraga ashinja kumungwa na ruswa. Alexei Navalny yari umuyobozi w'ihuriro ry'amashyaka yari yarishyize hamwe yarahagurukiye kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin. Uyu kandi yari yaranashinze ishyaka aryita Uburusiya bw'ejo hazaza, anashinga umuryango wari ugamije kurwanya ruswa. Alexei Navalny yaje guhabwa igihembo Sakharov Prize for Freedom of Thoughts, kizwi ku izina rya Sakharov Prize. Iki ni igihembo gihabwa umuntu ku giti cye cyangwa itsinda ry'abantu kubwo guharanira uburenganzira bwa muntu ndetse no kwishyira ukizana kwa muntu mu kugaragaza icyo atekereza. Nakomeje gukoresha imitagihe kuko tuvugaho kugeza ubu ntakiri kumwe natwe. Ku itariki ya 16 z'ukwa kabiri 2024, bamwe tukihumuriza indabyo twari twaraye duhawe ku munsi w'abakundana, nibwo isi yose yakiriye amakuru y'urupfu rw'uyu munyapolitike w'Umurusiya bwana Alexei Navalny, avuga ko yaguye muri Gerezayarafungiwemo. Nta gutindiganya, abantu benshi bashingiye ku makuru bari basanganwe y'urwango rwari hagati ya Putin n'uyu mugabo, batangiye gushyira urupfu rw'uyu mugabo ku mutwe wa Perezida w'Uburusiya nyakubahwa Vladimir Putin. Muri iki kiganiro tugiye kureba ese koko yaba ari Perezida Vladimir Putin wishe uyu mugabo? Hanyuma se ababivuga bo baba bashingira kuki? Mu by'ukuri se ni ukuhe kuri kwaba kubyihisha inyuma? Njye nitwa Leonce Kwizera, ndi hano kuri Kwizera Leonce Official, muhaye ikaze. Muri Kanama 2020, Navalny yajyanywe mu bitaro igitaraganya ameze nabi cyane, ni nyuma yo guhabwa uburozi bwa Novikok. Ubu burozi yaje kubwivuriza i Berlin mu Budage, kubw'amahirwe arabukira. Akimara gukira, we ubwe yahise atangaza ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ari uri inyuma yo kurogwa kwe. Hakozwe iperereza rigaragaza ko yarozwe n'abantu bo mu nzego z'ibanga z'Uburusiya. Muri Mata 2021, Navalny yagarutse mu Burusiya avuye kwivuriza mu Budage. Agikandagira ku butaka bw'Uburusiya yahise afungwa kubera ibindi byaha yashinjwaga. Kuva icyo gihe ntabwo Navalny yigeze yongera gusohoka muri gereza, ahubwo yagiye ashinjwa ibyaha bitandukanye kandi mu bihe bitandukanye, maze imyaka akatiwe ikiyongera kuri yari asanganwe, gutyo kugeza ejo bundi ku itariki ya 16 z'ukwa kabiri 2024, ubwo urwego rushinzwe amagereza mu Burusiya rwatangazaga ko Alexei Navalny yapfiriye muri gereza yarafungiwemo arimo arangiza igihano cy'imyaka 19 yari yarakatiwe. Gusa ariko uru rwego ntirwasobanuye neza icyaba cyishe uyu mugabo. Urupfu rwa Navalny rwatumye abantu amagana menshi bishora mu myigaragambyo, bashinja guverinoma ya Kremlin kugirana isano rya hafi n'urupfu rw'uyu mugabo utavugaga rumwe nayo, ndetse abandi ntibatinya no kujya kure bakemeza ko Perezida ari we umwishe akaba agomba kubiryozwa. Abakuru b'ibindi bihugu byinshi barimo nka Joe Biden wa Amerika, Volodymyr Zelensky wa Ukraine, Olaf Scholz chancelier w'Ubudage n'abandi bakomeje kugaragaza ko badashira amakenga ukuboko k'Uburusiya na Perezida wabwo mu rupfu rw'uyu mugabo Alexei Navalny. Uyu munyapolitike Alexei Navalny niwe washoboraga guhagarara agahangara ubutegetsi bwa Putin akabunenga mu ruhame, none apfuye mu gihe habura ukwezi kumwe konyine ngo Uburusiya butore umukuru w'igihugu. Ni mu matora ateganyijwe ku itariki ya 15 z'ukwa gatatu muri uyu mwaka wa 2024. Inshuro ya nyuma Alexei Navalny aheruka gukatirwa n'urukiko yakatiwe gufunga imyaka 19. Icyo gihe yavuze ko iyo myaka izagena igihe ubuzima bwe bugomba kumara, cyangwa se ikagena igihe ubutegetsi bumufunze bugomba kumara. Ku myaka 47 apfuye iyo myaka atayirangije, kandi leta yamufunze yo iracyahari. Ngayo nguko, iryo ni ryo herezo ry'umunyapolitike Alexei Anatolyevic Navalny, rikaba n'iherezo ry'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Gusa njyewe ntaho nenda kujya, nitwa Leonce Kwizera, tugumane hano kuri Kwizera Leonce Official. Hasta la victoria siempre.